Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka jing ut jing nam bat ka jing angnut ka jing thrang jong ki babun balang kham tam ki pat ba nong lit nong wan lingba ka surok nong ston so pian ka balong shisha ka surok ka balabu ya ki babun ha ka jing ma namar ka jing ret palat ka surok kalapan long ya MLA ka nong ston uba Gabriel Walang da ka jing sngo khya ulapan sngo markmat bat u deputy chief minister ka sarkar halor ka ni ka surok ya ka ni ka surok na kaliang jong uba Gabriel Walang ulapan pau bat pen sngo markmat bat uba Preston Tensong u deputy chief minister ka sarkar jilla ha ka sngi penkot ya ka limpong ya kai first MLA kap Arhaja Apusan kabalalong ha ka arpunyo tarik ubanay Risau da ka jing sakhilang jong ki babun ki padba habakren halor ka ni kamat kum ukong san ha ka dikasngi uba Preston Tensong u deputy chief minister ka sarkar jilla uloong ba mauru u isa anut bha namar haba urung sya ka ni kasurak kababit kababiang Henry na sopian syanong ston kadai ka single lane Shushu uba Preston uloong banak liang ka sarkar kalapan kre ya ka estimate bat shen on sayo ya ka sanction ka ba arpu ar klurtam Kalau penbit pentriam banlong ka final football akan ka jamit ka bamenta naik kulay ka team jogi barok ke balai penbit ke balai pendiam ke balai Tracy Tom hadu ban boy ka ski final ya kan ka bangiong ka first MLA Cup men's knockout Arhaja Arhosan dengan pak ban bon kenshu nomor kepor kalaya state ban mentangin boy ru syakat kelamit juga dengan final football kaba itengah kaba isyong pun baklu kaba pensme yang ipipat ba barok akan ni kapor meneu MLA yung pi ulang ay yung kren bat ka kenjam memorandum kaba long strong lani kaba hadu kata-kata Berkata kalau mbak day ban ay kasurok panpane nangte na sopian adu kadong ba anong stoy mana kadang yat na katiga jaka kwa ban itu i bangaro mi sanut ba namaran na rumah akan ni nomba kasurok kababit kababiang denay nangte na sopian kadai ka single lane kami om tengah kwa ban penbena hakmat jompi akan kapor pada kalian jogi ke surga nila penkre ya ka estimate batchen sin sayo ya ka sanction kaba arpu arklur tam ya kali bersurok ke jompi angni apo nom stoy akaba ngasno ban om bakani ka jimpen bena padba ka jonga kalong namar bakani kanong ba anong stoy kade ka way kanong ba kabal rimtam ka district headquarter kabal rimtam mahapok ka jela ka jungi badru kabadon tam ha kani ka juk bat kaski kabamenta tenak tagadaw magwa banong yapi ka jing kemen ka jing sobha jompi jongi ha kani ka no paiski kanang penbang susu kanang penjithem susu agaban na kaliang ka sorka ngidon benta bati kung kipay ba kanong Stone constituency Barokaway ban penbena Ahmad Jompi bangiyadon rengkat na kaliang kasurkar bati kipay ba noksokslong jong kanong Stone constituency Barokaway padambun kiway pat kikam kibangidang ya saindur rengkat baru MLA Jompi ban angis kem hakin kisnem kibanwan ina ya kaman pendet ya kiru kakung kini sanut mapigi paiba kamtam dia kani district headquarter hamne apo nong stoy surok kami nasok yan namang stoy kalapun sniw mat kanok kami pada jing pabriyo yo kanong stoy igwa pa pabriyo sa ganda kating surok kami nasumit sa suma kalau bila ale declare le yang le kalau ka jingar ko pag katinya pakti nang ta joni baro ayun na kalau ada isang person i-declare hanya semuanya fakti kalau jamu kumulasi mo na lupa ang siyong ni kapor dengan kuah bang ay jingar ko yung itiyong baro artani pag jingar ko yung bisa baro ibawan soba ni ibawan ayman resep ko shailan ya ka hamsoy ko be ke joni Manalay stroke at sign, ubay yung sakar ko yung bari kami siya shakri ka yung
Kisih bagi por kebarang sawan maka jela juni kalau kejela kabai por ini kejela ke juni kalau kejela kapan ia ya kari berkejai beliau kejai